Menta perlakuan waras pi ke kubur. Target bom besar kai ke school bus sa Pakistan. Yap ki kena mensau lai peperangut dong disngap. Syai hirtma biang ke Pakistan. Haka benta ke Balochistan province. Mana ke step arpui terik me. Sangut ki beri kontup laingut ki kena ki biap. Hadin balik terapan petai ke suicide car bomber. Ia ke school bus. Lai peperangut ki wipat ki bomsau haka ni jing syai hirtma hakusar district ha southwest Pakistan. Siapan petai ke school bus. Hakapor bakadang kit iki kena sya military round school ong deputy commissioner poi ki spy Pakistan hakatai ke jeka pan marmar kit ki ambulance ki lanot ki hospital menta kampadon gono-gono gonhun kapak kam jinggi kli sya kan gijing tempor kabi trim lajar kata ki babun ki jingar tma Balochistan province Barbor kam daga Balochistan Liberation Army BLA interior minister ke Pakistan Muhsin Naqvi peneram jor ya kan gijing tma Naqvi wong kinong shun kilale ya kakam kabarunar dan jing mapsyu wat ban target ya ki kena balului kajingja kawan kisni hadin babthai ka kalikit bom hajan kayau hagila Abdullah ka Balochistan ka badai ke Jakarus pa hakim marpo kandau kadai ka province bomshong sukshu jong ka Pakistan kabadan hajan ka Khyber Pakhtunkhwa kisni shuan utoyo smai ka Balochistan Liberation Army ban hirt masyushu haki spy Pakistan bat ki bai trailang bat ka Baloch separatist group kala penjor rigi jirtma ya ka Pakistan Army hakini kinetayo Baloch leader Miryan Baloch ula depan banaba ka Balochistan kalayo jing lailod na ka Pakistan Kublish bun store tala London Road Daily Post.